طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة. Sva slava i zahvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega uzvišenom slavimo i veličamo. Salavat i selam na Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i selam svim njegovim ashabima, drugovima i prijateljima, njegovoj čistoj i časnoj porodici, svima onima koji idu njihovim putem do sudnjeg dana. Sekularisti žele da zakon i pravo i upravljanje ljudima preuzmu svoje ruke. Ovome se suprotstavljaju, dakle sekularisti od ovoga odvraćaju, na ovo upozoravaju kao veliku nedaću, tako odvraćaju ljude i tako dalje. Da bi govorili o sekularizmu, potrebno je na neki način da i njega definišemo, pa ćemo samo prenijeti neke definicije koje smo na najlakši način našli. U engleskim riječnicima ćete naći da je sekularista čovjek koji je materijalista, povosvjetski čovjek, kako bi mi na našem području rekli donjalčar, tako sekularista je donjalčar, čovjek koji nema vjere, koji nije pobožan i nije duhovan. To su objašnjenja za sekularizam. Kad govori u engleskoj enciklopediji također stoji, kad se govori o bezbožništvu, onda kažu bezbožništvo može biti teoretsko i praktično. Praktično bezbožništvo je sekularizam. Praktično bezbožništvo je sekularizam. Tako prenosi dr. Mohamed Zainul Hadi u svom dijelu Nastanak sekularizma. Zašto spominjemo sekularizam? Zbog toga što je demokratija samo jedan od oblika sekularizma. A o demokratiji posebno govorimo zato što nas ona ovog trenutka na ovom prostoru najviše tiče i zato što je aktuelna i zato što se mnogo propagira. Pa onda treba definisati demokratiju. Mnogi smatraju da je demokratija ostvarena i da postoji ukoliko su organizovani slobodni izbori. Redovni slobodni izbori. Međutim, ovu teoriju pobija žalosno stanje diktatorskih režima gdje sami diktatori organizuju tako izbore i na tim izborima pobjedeni manje ne više otprilike sa uvijek u pravilu tako sa 99% glasova, tako da i to pobija ovu teoriju. Mnogi doživljavaju da je demokratija zapravo sinonim za slobodu. Demos i gratis, narod i pravo i zakon, što bi otprilike značilo da je demokratija sistem u kojem vlast pripada narodu, u kojem vlada narod, u kojem zakon pripada narodu. Ovo je najinteresantnija, dakle, definicija za kritiku, zato što je najvažniji temelj demokratije zapravo i ono kroz što se demokratija danas propagira jeste da vlast u demokratiji pripada narodu. Međutim, nažalost, oni koji su malo bolje upućeni znaju da ovo najvažnije pravilo demokratije nikad kroz istoriju demokratije nije ostvareno.
vidjet ćemo da vlast u demokratiji nikada nije pripala narodu. Drugo važno pravilo demokratije jeste pravilo ličnih sloboda, odnosno sloboda pojedinca. Ovo pravilo također ne može biti ostvareno, ono je kontradiktorno ovom prvom pravilu da vlast pripada narodu. Ukoliko vlast pripada narodu, savremene demokrate su svakako našli novi recept tako za demokratiju da bi se mogla primijeniti u današnje vrijeme, pa kažu ne pripada narodu nego većini naroda i mora se poštovati volja većine, i volja većine je, kao što kaže John Locke, uvijek ispravna i tačna i nepogrešiva. Međutim, dolazimo dakle u kontradiktornost. Ako se mora poštovati volja većine i ako je na snazi volja većine, onda se pred voljom većine gubi pravo i volja pojedinca. Pa su onda definisali slobodu pojedinca u demokratiji, da je to njegova sloboda da se pokori zakonima koji su odraz volje većine. Dakle, slijepa pokornost i odanost i slijepo robovanje kome? Većini. Ovo bi bilo, dakle, ukoliko bi se složili da u demokratiji pripada vlast većini. Međutim, ovdje ću navesti samo neke citate evropskih i američkih političara i mislilaca koji ukazuju na to da u demokratiji vlast ipak ne pripada ni većini. وأعلم